Kubor nakaslem jong unongsan hima. Gidokot ka Meghalaya Midday Meal Workers Union henekas ngi habakren bat kinong thok kubor hasilong press club kilapan pau bat berngem ban penlong daka jengki lada ka sarkar jilla kampen kiya katulop jangki kabaki juyo man lau benai hakador 1000 tingka shibenai kini kinong tray kila ongru bakin ya chakman ya ka jengki lada ka sarkar kamdon daka wekarai bakan kintiuno ya katulop jangki hapo ka shibenai Panyaki kenang baka sarkar kan pepang namar kumbangi ibaro si kata dadangin sulek dan yakran kumtuam kanam sapiran mar kamtam yang kikuk lay kikad ni mar bangi ngide giba kikuk dama kidai tang gibabi nalor katangi nangi kibun kikentai te kiken ba ngilong kibom dan bor ban lay ai terai telada kumni te ngimban seken dan indai ki sibor makna in hap pergi kita ke bor jongi in hap hiban mi setmat la kadai bangin yaki pajba lani dakalong dakan komro markan hap peken katkum kakam ka bangi nitrai katkum kakam te mentang yo si hajar te perkat katkum kajing ya cem pertai kimar kimata kiram tota si hajar tingkat ngin dai ngin subok ngin pendap yang jingdon kam jongi haji nasam si hajar tingkat ngin thietang kau 10 kilo si benai rom padak ta niok nai pitau kau ba si hajar tingkat ma tang 10 kilo rom padak tingin le non mar bangin hapan se ban syakmat nomor bang ban por ngila likut silikut te sakat nusyuk ngin dang ye ap nomor mentapit men hau benai kau ni benai jun ngidang sulek men apply tarik hang turu nakaliang jongki officer ki badai ban pej ya kami dimil ki ong ila ada propose ya ka government henry kasa sa haka kabinet bahkan approve ya kata te hadin tu hau ni bena Julai rung ngila ayalek biang sauter jong Julai kunta ha prater jong Julai te menta hau ni August ru jong hau sauter ngila ayalek biang kaju kata hi kaju bab te sakanu kan ngindang up sidang up te ha nadu arajar khat khandai hakarali hamadan malki penlong daki no hikai ad hoc tangam bakla ngilai don ngilai lai lang turu ling ba ka jingarap jong ima kana sadap ngila ai kami merendam ha chief minister ka kapor bat ha union minister Ramdas Athalwali ubawan ha ka kapor kata karali tingil ai kami merendam hendrai haduk mentaro kampat longkam kan te sakat nu kan perkat ngi hapuan ki sinang ba per jaka ba jangai ti tai si hajar ti jingi jongi tingin siu tang kabai kali ngin siu kabai bam jongi ha bangi lek ngi wan chande stai ban le kenduk ma ki officer ba per ki sor jong kitnat sarkar ki badai pe ya mi timil te ho ngi sha west khasi hills ro ngila penlong ya strike shibenai na du March adu April nak minta kan ka kam ka jingle mutlak ka sarkar rai adin ka tupat tingi sange no namar bangi perkhat ba ladangin le kunta ka kata ya ki khna namar ka jingmut jong mi dimil ka thau nak minta kini khna ki baduk ma ba kin yo wan school pakin lat kalit belalik sni Shosho nakaliang ubak Kenneth Shadap advisor ke Meghalaya Midday Meal Workers Union ula pentep bakila depends ngau bat ya kendu yu menteri rangba halor kani ke jing e jongki ban nakaliang ke jong menteri rangba ula dep kularu ba onshim khia halor kani Henry hadu menta ki klem yo ya ke jing ram nakaliang ke jong ula ong baka jing siu ya ki hakador 1000 tingka shibenai kadai ka jing siu ka bala red e habayanu jor yaka kambat ka kenta bagini kinong tray ki penkre jingbam na ka banta ki khenna uba shadap ulaya thoru baki yo yaka jingsiu tangshi phau banai hapo ka shisnam e nga supun pau mo ba ngala persangi ban yarap yaki na do usnam arajar khatra ngala tho si tho ki memorandum no te pila ban sa yuru kane kane ka memorandum bala tho si tho na ka banta ki marno bun ki bokli ru kinda yu Kani kadi kalas memorandum ko banga pentho na benta jongki hakani ka nyau tarik ubnai ba nyau usnam hajar akuar yang ni la tho ba ta pila ban saya ai media romo kajing san jongar kadon kajing san jongki ru kadon nga sulong tangkum unong yarap yaki mo
namar nga sosan ay bapli ta baki sya la ben tengila ya lek mi lang ya office kabas ngosi ha office kalong kumne pi ki officer te ki baha palat ki officer ki ong nitip sosan ay hakajuk manta si hajar si banai manusyo bantrei mo kalalong impossible ki ong nadu ki balong he ki officer ki ong ila ai kata ka proposal cha ka government kabas ngosi ka last proposal baki ai cha ka government kadai ban penkiu no na kasi hajar sekalai hajar ya kataru la penpai biang mudur sa ka government ka penpai biang te kini ki officer bo plir ki ongin le amno mo ngi langi bat ka kerdan ka bahe rungi de tang kita ki government sarban ka rai ka bakat do te pilatip hi ka de ka government kabinet mo kamtam mo kini ki chief minister i kamtam hi te ka basausi ka long kan yepi nga chukwa ban ya thu yepi hang ne ka sarkar India ka ai khandai 4% ka state ka ai 4% ta hadu manta ka sarkar India ka ai khandai spa na ka state ka long si spa ti te ka basausi manta ka dai ba kiniru kidi kinong syatja jong kini ki school ki bakan thup ki SSA bat ki wei te ki SSA ru ka sarkar India ka ai khat san hajar si banai extra nriu hajar si banai ka pendap ka state government tekan EU baka state government mentakan ai extra ya ki tang another katu kan hajar mo at least ba kin kham dap kin kham biang kai namar ki bopli ki trai ni bal apet ha ki school mo ki hap shat ki hap odjur ki hap jet khau ki hap penne ding ki hap sliu ding ki hap shat bakan nom khau ot ki hap shat bakan bang nalor nang ta hap pen khat hap ai dal adap hap klieng sai gitu kijing klieng kumbah ndriu kan ta te si sngi ki bopli ki trai ta kalong ka basau san ai ba ta nak ta daw na kapor sa kapor hi ka bas ngosi ba wat hadu bar UCM ru ngala adap ya karanta UCM ru yes I understand their problem to kapor mo banga ya karan na kabenta kinong hikai to yes I understand their problem tanray hadu mentapat ka bae bang ngidang suan si office mo nila la license house si office rangkat bat ki te ka bas ngosi hadu menta till date kampat dan kanu ka final decision from the government te nak ta daw mo ong yakiru mo la ka long silom kumne pi hab ban yami surok la da yami surok te ko mangi rumban se ban ya kersan lang miyaki mo panjarap ban ailem kata ka jingkran na kabenta jongki kata ka jingas like na kabenta jongki mo kombersong no kala long voice for the voiceless mo tanga chukwa ban penpau hang ni happy ken mo baka sarkar kam day ban kelepte ya kane ka fundamental right article 21 of the constitution of India te kata the right to live right to livelihood pi kini kala long no abang right to live kam simut ban suim kom kimran abang right to live right to livelihood kata kamut kiru kidon kam ken ban yo kata ka basic necessities in life te kat kom ka article 21 of the constitution of India kani kadi ka bakong santam te bakinong sinsar kidi ban pek te nang ta na ka directive principles of state policy mo article 39 clause A mo clause A kadai ka policy jong ka state government te ban pek hamtam for the poor and the needy te kata kadai ka main baka directive principle of state policy article 39 clause A kaba pha ikinong sinsar bakin pek hamtam bakin perkhat hamtam yaki baduk bat yakini kiba down to rodan kan tanrai ka basmosi nang ta kadai ba yaki badon ai yaki badon bor ai yaki batolot ai nraya ka pisah ka sarkar ka di bang pia kan kendiat satu kantam ikini pi right to life right to livelihood right to have a decent life right to have a dignity in life